Asibingelele mbukela KZN TV sikamukela hlelweni lethu namhlanje lenqakithi igama lami ngokuthula Mabika Mthetho la sisuke sifunda ngomsebenzi owenziwa befundisi sifunda ngomsebenzi owenziwa ekhaya endumbeni akukho la singeke singene khona sithi ake sifunde sizazi izinto ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi abantu siyabahlonipha ugcina ungakwazi ukubuzisisa kahle ukuthi kusuka kuphi uqale kanjani kufike kanjani uthwasile wenze kanjani thina ke njengenqakithi sikhonela khona lokho ukuthi sikwazi ukuthi sikufuzele kubefundisi sikubuzele kuba prophet sizobe senabo ukuze ube nalo ulwazi 0357898855 nokuthula m@1kzntv.co.za Bona KZN TV ngihamba ngedwa ngihamba nayo umprofeti namhlanje soke sithi ukufunda kabanzi umprofeti usuke eZion kodwa sesixabene umprofeti ngoba manje awusayifakanga izevatho zami zaseZion Siyabingelela umprofeti Siyabingelela sisinokuthula ngibingelele nababukeli emakhaya uDr Nyandeni lona bayamazi abaningi bebenokumbuka la ku KZN TV kwasekuthola ukuthi kwaba nezimo ngase ngithi ukuma kancane kodwa ngilokhu ngibambile ekusizeni abantu kahle mina nguNyandeni bayangazi abaningi ngogoli eJosh Gqokhe uqala kwami ukulapha bayangazi kakhulu konongoma ekhaya la engidabuka khona kodwa ke ngase ngakha ngapha endaweni yase Richards Bay emzingazi ithithukani ngiyakuzwa sisinokuthula ukhala ngendaba ukuthi agqokile izembatho imbatho ngiyayigqoka kunjengokuthi makuyisonto ngisuke ngibambe iqinile ngoba ngomuntu osenkonzweni uzayonwani la okukhala khona isigubhu nembomo yebo injalo nje mfowethu ngokusonta ke ngoba ngiyazi abantu abaningi banokufuna ukuthi belandele nenkonzo mina ngafisa ukuba ngibe umuntu oba ngaphansi kwababishop ukuze ngibe umntwana ozokhona ukuthi akhule ngendlela ngoba ukuphatha inkonzo ngiyenga ngena ebandleni elinye ngisegoli ngagcina sisinokuthola sengidutshulwa ngoba baba ngicelela ukuthi angivule ibranch of Phosphorus ngayivula kodwa ngabe sengithengelwa abantu ngokuthi abantu basebeza belandela ini ukuphila ngoba ngomuntu olapha manje umuntu aphilise emthaya nanokuthi ngeke uyikhona le bandla indlela obhizi ngayo kubhizi kakhulu wehla wenyuka ngehla ngenyuka yikho abantu ngifuna ukuthi beze enkonzweni enguyo baphatha amanzi babusiswa futhi mahala enkonzweni njalo ngesonto sisuke sinenkonzo emzingazi enhlanzini kwababo Mathaba nje mabethi nje bafuna kwaMathaba bonke abantu bayazi ufika ubusiswe laphana uphatha amanzi ngaphandle kokuthi lapha enkonzweni usuke ubusiswa ngemali ngaphandle mina mase ngeza umsebenzi wami ekhaya suke sekuyindlela ukuthi ke ngiyasebenza sengithinta izinto engayiphiwa ngilele ngoba angithwasanga seswami ngathwasa ngephupho ngimncane bengisafuna ukuya lapho ukuthi ngiyawubona lo msebenzi wasebandleni futhi ngiyayithanda lento oyikhulumayo ukuthi cha ebandleni mina ngumntwana ngiyaholwa futhi kukhona ubaba okuyena engaphansi kwakhe but ngifuna ukuthi sithi ukubuya ngapha kancane because siyafuna ukwazi nangapha endumbeni ukuthi uthole kanjani lo msebenzi wasendumbeni no siswami uqala ukusiza abantu kahle kahle lento yafika ingihlupha ngisese Phosphorus ngangumuntu owayethanda ukudlala idayisi kodwa ngaloso sikhathi kwaqhamuka amatsha amabili afike elinye la ngishaya ekhanda elinye la ngishaya ehlombe esixukwini ngabaleka ngabizwa kona ubaba wakuthiwa umhlungu wangibizwa wafike lo baba wangilula ngangitshethe ngishaya amasotsha wabese kufika izwi kwathiwa angiyeke lento engenzayo besha amadayisi ngaya kubaba okwakuthiwa usibiya ngahanjiswa umunye umfana ubaba wayithandaza wathi mayifika lo baba wafika wathi umfana wami uphiwe andingeke uthwase umuntu wathi ubona inkanyamba egijima ngamahlombe ngathuka lapho ngoba ngangihleze ngiphupha inkanyamba mina belokho ngiboniswa izinto njengoba ngilapha nje ngiyaboniswa ngilele ukuthi yenza ukuthi ngagcina lento iqubuka esontweni ngoba ngaboniswa isonto elaliseJipi ngathi mangifika ngacela insizwa kwakunensizwa seMatuba ngahamba nazo la okwaqubuka khona amandla ngoba ngathi mangifika kule nkonzo afike ngathi akusiyo le basikhombenye ngathi mangifika kule nkonzo bafike bangithatha bafune ngohlala ezitulweni zabafundisi ngathi ngiyabheka ngathi mina indaba yesonto into engayazi kodwa ngahlala lapha ila okwafika khona izwi kwathiwa uyayibona lento lapha ngavele ngaqubuka ngaya phezulu ngahamba ngafike ngakhipha lento le uqala kwami ke ukuhlola ukuthi awustela beqale beze bethi hey lo mfana athiwa hey udlula umoya ngendlela uqala kwami ukuhlolela abantu ngaqala ukulapha kwaku2 rand iwasho ku5 rand ukuhlola ngoba konke ngangikutshelwa ngilele ngaze nganikwa namakhambi 2008
nginikwa amakhambi ukuqala wami ukungena komkhulu nakhona ngingafuni ukwamukela amakhambi ngangifuna ukuphatha nje ukuthi ngime ekuthandazeni kwathothi umkhulu wavala izinto ukumukela kwama amakhambi ke qala ngisebenza. Umprofessor ufuna ukungitshela ukuthi ukuqala kwakho ukusebenza akekho wayephethe lezi zikhwama ekhaya. Umkhulu ozala ubaba uyena owayephethe ikhwama engicabanga ukuthi umndeni nje wami uyazi kwathi umkhulu ezoshona wayekahlabisa esibedlela. Wabiza umndeni wakhe kwabetshela ukuthi uzokhuluma ikahlankahla yenkulumo. Ngicabanga ukuthi lapho ngangimncane kakhulu kwakuno auntie olama mina ngobudala kube nobaba omncane omncane shuthi umama ubaba wangithola nomkhulu esathola abantwana. Sahamba saya esibedlela masifika kwahlabisa esibedlela kwafike umkhulu wafuna mina wathi ngicela ukwandokuhle ngaletho yena ke lelo gama ukwandokuhle. Umkhulu wafika wangibamba ngibhucuza isandla mangibhucuza isandla umkhulu kwaba ukujika kwakhe ethi wabehamba ayikho into ayikhuluma yikho ngawubuza umndeni wakithi ukuthi manje ningizondela isiphiwo sokulapha umkhulu kwenziwa yini ukuthi afika ngibambe ngesandla ngangawabuza impela ekhaya ukuthi ngibona ukuthi kuvuka inzondo ngalomsebenzi lo msebenzi swami unenzondo enkulu ngoba uzuzondwe ngabantu othola ukuthi awuhlobene nabo futhi awubazi engicabanga ukuthi nezinyanga eziningi khona ezike zazama ukuthi kwacela omunye ubaba ukuthi bacela ukuthi makangivale ngoba nginalamandla okulapha semtime ungathathaphi kanti aqhamuka ngephupho nje kwaku-2 ebusuku kwathiwa uyothandazela abantu bephile ngaso leso sikhathi njengamanje ngoba umuntu noma athiwa use Cape Town uphesheya ngimlapha ngefoni aphile angilokhu ngijikajika kunjalo nje siswami bayangazi ukuthi abaningi mabengizwa nasemaredweni naku TV futhi abaningi bangibonile kakhulu. Mkhulu kakhulu lo msebenzi prophet but ngiyezwa futhi ukuthi nasebandleni nakhona ekukhulekeni nakhona nasekuyisena abantu emanzini umsebenzi usaqhubeka futhi awumile. Uyaqhubeka njengoba ngisho ukuthi sibambile ngoba ngisho ukuthi kunomphathi laphana ubaba uMathaba indoda ephiwe naye kakhulu noma ngathiwa ngikho ngisegoli nguphi mawukile khona uzofika uthola usizo ngiyazi abaningi basuke bezolandela unyandeni kanti enkonzweni akumele ulandele unyandeni kumele uze uNkulunkulu ngoba mawulandela unyandeni uzofa yedwa nawe uzofa wedwa sisinokuthula manje empilweni ngiye ngithi mina ngumuntu osiza abantu ekhaya kodwa ngathi abantu ababhuke ungavele nje utheleke ngoba khona ukuthi mhlambe sisinokuthula umuntu othola ukuthi ungumculi ngezumzekelo uthola ukuthi uzofika or mhlambe ufika nozakwini mhlambe nibanga indoda ayengenze kanjalo uthola ukuthi senanqumana manje yikho ngithi umuntu akafika umuntu bengezi ngomningi umuntu akafone eze ngifike ngemsize ngazi ukuthi ngizosebenza ubani isikhathi sokuthi ngizosebenza ubani aphuma ngoba lento yokunqumana phakathi kuzonqumana abantu uthola ukuthi kanti bayizitha abafunani ngempela beze belimazane kanti ngona abantu ngazi ukuthi ngihlelela wena ngihlelela ubani kanjalo kodwa nje ngiyazi ukuthi unyandeni mawuqala ukuza kuye uphathe 8000 ngifike ngikusize khona lapho ukhona ukuthi wazi nenhlelo kaNyandeni ngoba ziningi izinto engizenzayo ngikusiza ngendlela ezahlukahlukene mina ngikwazi ukubusisela amanzi ngikubusisela nangefoni sisinokuthula amanzi ashe ngalenkathi asha amanzi kuphakama wena ayakuvikela futhi lamanzi la abanye bake beyibuza ukuthi ashiswa yini lamanzi nami ngawaphiwa ngilele kunjengokuthi ibhizinisi yakho mawuthi ayihambi kahle akubusisela lo manzi suke kukhona izinto zakho ezisuke izokhuphuka noma athi umuntu ukuphendulela amanzi amnyama lamanzi lana alwa nalezo zimo zonke ukuthi akuvikele kubo bonke ubuthakathi obusuke buqhamuka. Wayithinta ke mfundisi le kuyiyona esongena kuyona kakhulu namhlanje because sifuna ukuthinta kakhulu le ndaba yobuthakathi. Uyazi ukuthi imizi yabantu emenye isivaliwe ngenxa yokuthi nje kwasuka umona ngomuzo othize ukuthi uthola ingane yakho namhlanje isifundile base bevala and siyazi ukuthi ziningi futhi indlela abantu abavalana ngayo uyayitshela ukuthi abantu bayizihlobo zakho abangani bakho kanti sebezothatha izinto zokuthi bevale umndeni wakho umuntu eqhamuka nenkinga yokuthi ngivaliwe mfundisi umprofeti mhlambe awukusifundise ngale ndaba yokuvala ukuthi umuntu makuthiwa uvaliwe soye kwenze njalo. Mangayibeka nje sisinokuthola ngayibeka nje ngezinyanga nezangoma khona abantu abake befike uthola ukuthi umuntu bavale amandla akhe mina kusuke kumele
lo muntu lo ngimvule ngivule ngoba usuke lento yazi umuntu noma ngakuvala sisinokuthula usuke ngeke wathatha amandla akho usuke kuumona kuyinhliziyo yabo njengoba ngisiza abantu khona abantu abangangifuni uma ungathi uyambuza uthi kungani ungamfuni inyandini ngeke achaze kunjengokuthi nje ko TikTok mina izinto ko TikTok ngathi mina ngeke ngikhone ukuhlolela abantu ko TikTok ngingenze yonke lento yo life ngoba laphana umona mningi khona abantu okeqhamuke nje akuthuke engakwazi akaze ngisho umama wakho akaze ngisho ubaba wakho akaze ngisho ikini kodwa nje ngokuthi ubhorekile angene manje lezo zinto lezo ngayigwema ngokuba mozolokhu uphikisana nabantu lapha ku TikTok kwanawe umsebenzi wakho ugcina ushona phansi ngoba uphikisana nomuntu ombonayo ukuthi lo muntu akazazi kwayena ukuthi kahle kahle ufunana empilweni ngeke uvuke ekseni uyothukana nabantu khona abantu abagcine benze ngathi bayakwazi noma abantu okhule nabo ngisho inyanga manje ayisenawo lamandla ukuthi zishayane ngezulu sezinala amandla lokuthi ziyothukana ko TikTok mina ngeke ngithi umuntu mayefuna ungizwa amandla ake ngizame nje ngezulu ngoba mina ngiyakwazi mina ukuhlakaza ngiqhubule futhi bangazi abaningi bake bengiphikise base ngithi awubeka imali engango 500 lapha phansi base ngiqhubulela ezulu ngikukhombisa ini isiphiwo enginaso engasiphiwa ukuthi lento lena yasuka ngimncane yikho ngisho ngithi yangiqala eJosh Gokho kwakusena obaba uMakhoba kunobaba uMajola baze baphuma ebuduneni ngokuhlukana kwabo ngicabanga ukuthi manje sekunobaba uMakhaya bangazi kakhulu ukuthi unyandeni bengithi noma ngibuye emsebenzini ngoba mina ngisebenza esikole kodwa ngakhishwa idlozi lathi phuma asisakufuni ngabuya ngazohlala phansi ngasebenza abaningi babefisa ukuthi ngathiwa into zami zingashona phansi kodwa akukaze kwenzeke ngoba ngaphiwa angikuthwalelanga ukuthi ke abantu bagcine sebethuthwele bethu nenyoka bethu nani ngoba bebuka ezinye izinto kwabanye abantu mase bekufanisa kumele ke ungafihliziyo kunjengokuthi abantu mabekhuluma kabi empilweni kubalekile abantu bekhulume kabi ukuze ube nempumelelo mangasakhulunywa kabi inoJesu naye wayithola inkinga ebantwini manje wena ube uyini ngoba empilweni ufune ngalesikhathi abantu bekhuluma kabi wena masuthi inkosi ngiyabonga ungiphila amandla okukhomba ukuthi konke okwenzakalayo kuyisiphiwo ongiphe sona ilapho nje dosemsi bukalani KZN TV sihlena umprofeti Mavimbela namhlanje seyidlo siyabuya Asibone sikwamukela bukalani KZN TV sabukela ihlelo lengqikithi sihlena umprofeti namhlanje sikhuluma yona indaba yokuthi ungasizakala kanjani ngoba siyazi ukuthi abantu balimele kakhulukazi njengoba unyaka usaqala nje mhlambe kukhona indlela obungasizakala ngayo abantu umprofeti sebeyile emasontweni bangasizakala omunye bamtshela ukuthi uthakathiwe kodwa bangamnika lutho ukuthi esizakala so uhlele nje uyabanda laphana uyazi ukuthi mina Nkosi yami ngathakathwa but akazi ukuthi uzophuma kanjani kulento lento yokuthakathi ijule kangakanani sisinokuthula mangayibeka nje mfowethu abantu ngicabanga ukuthi njengoba siphiwe sonke ngizoyiqala nje lapho kunabantu othola ukuthi bazogxeka agxeke inyanga ethize agxeke isonto elithize empilweni emangakusho nje kubalekile ukuthi moya kumuntu osizayo ucele nawe ethunyeni ungayi uthi ngilahla ithawula sengihambe obani ngahamba obani ngahamba amasonto ukuthi angisizakali kwanawe kumele ube nethemba moya ofuna into yokuthi into yakho yenzeke ngoba khona ukuthi umuntu thwele umuntu ayi ukwazi ukuphakamisa into yenhlanhla impela umsebenzi uthola manje uthi uyafika wena sisinokuthula kufike kungenzeki usuzogxeka ubani ngoba empilweni kuyadingeka ukuthi kwanawe uyinike ukuthi inkosi ngicela ungibulele la ngiyakhona kunjengomuntu mayohlola moyohlola kumele ucele ethunyeni ulayithe ikhandlela mangukuthi impepho oyisebenzisa ucela ukuthi inkosi ngicela ukuthi yonke into laphana makuphume into okuyiyona yona ya into engayisho nje sisinokuthula na like thakatheni mfowethu ukuthakatha kunabantu othola ukuthi uphiwe ugogo wakhe wayekade enenhliziyo embi ewumthakathi olomkhulu wakhe wayekade enenhliziyo embi bakhona abantu abalaphayo othola ukuthi ungumthakathi sihlukene kaningi khona umuntu othola ukuthi
inhliziyo yakhe yazi ngeke ngibuza umbuzo mina ukuthi mangifisela umuntu okubi ngibabusisa kanjani abantu ukuthi ngibacelele okuhle kufune mangibusisela umuntu okuhle nami enhlizweni yami ngigezeke ngoba laphandle kunomuntu okekuzonde njengenhliziyo akubophele ethi nje yazi angemfuni nokuthu engathi engangayithenga imoto engathi into zakhe ngavaleka lo muntu awuxabene naye inhliziyo and umuntu osuke enalonhliziyo usuke kunesiphiwo naye isiphiwo sakhe asibeke sokuthakatha ngoba nathi njengoba siphiwe ukuphilisa sisuke siphiwe ngogogo ngithi nomkhulu makuthi ugogo wami wayephiwe ukuthi uzolapha aphila athakathe shuthi ngizophatha ikhwama ebili kuzoba nesikhwama sokuphilisa kube nesokuthakatha kunabantu othola ukuthi uyingane emncane kodwa ukwatela ukuthi umngani wakhe uphase kahle esikoleni abopha inhliziyo ethi ingathi isikole ngangasithola hawu yini lo muntu lo ingena kanjalo lento mayisizongena la entweni zothando uthola ukuthi othandweni umuntu wesifazane indoda isiqonywa ngenye intombi mayisethi lo wesifazane ngeke ngikhona ukuba mina naleya ngane leyani ufuna umshanga isichitho ngizomshanga isichitho ngizogijima ngiyekunyandeni ngifike ngifune isichitho ukuze ngiyikhiphe lengane yini iqala lapho lento yinhliziyo ngoba uyathakatha yebo ngoba egcineni thina siyasiza abantu egcineni umuntu mayifika khala kuzoya ngami ukuthi ngimnika ini yokuthi asizakale ngoba uzothola ukuthi lo alwa naye uqhosha ngenye inyanga mayisefika lo yazi uqhosha ngobani ngeke ngibiza ibongo zabantu ngalesikhathi eshithi uqhosha ngobani mase ngithi nami ake ngikuzwise mase nje ngimisa nje amakhandlela kuphela ngingaphakamisa umuthi ngimisa amakhandlela ami mase ngithi hamba usensela amakhandlela wenze kanje angithi yabona ngithi thatha ameva wenze kanje mase ezijika lezi zinto zimphendukela lo yana anqobe lo ngezomzekelo ekulapheni ke mama ufune wazi ukuthi ukuthakatha kubantu kukhona futhi kuyaphila njengoba nathi sisiza abantu kunabantu othola ukuthi njengoba ngikhona lapha emsingazi khona abantu abangangazi kodwa manje uthola ukuthi umuntu uzokwatisa ukuthi why kungena imoto kunyandeni unyandeni wenza ngani yikho ngeke ngitshele ezinye inyanga mina anginayo kumngane wenyanga ngoba ngisuke ngibalekela ukuthi inyanga kakhulukazi zingena ngomunye umuntu uthi befunde umqondo wakho ukuthi unyandeni uqine kuphi akumele bezazi zonke ikhali zakho sengisho ukuthi nasekuthakatheni ke umuntu ongumthakathi mama usuke kuyinto eyisiphiwo sakhe naye othola ukuthi akazenze khona umuntu nje othi ubani ngiyamzonda engazi ukuthi umenzeni lo muntu lo usho ukuthi uphila kuphi ebuthakatheni ubuthakathi lobo ngoba ngeke uzonde umuntu engakwenzanga lutho ufune umona angithi nje nginomona ufuna umona nami ngibuye ngiyibuza ukuthi why umonela usisi lokuthula ukuthi uthenge imoto angicela ngithi nami Nkosi ngicela idlozi lami ungipha amandla nami ngigcine ngiba namandla ukuthi ngithole imoto phela ngithi thina umprofeti siyayisitshela ukuthi umthakathi lo osomfica nqune hamba ngemfene kanti asayiboni ukuthi kwathina ngeenhliziyo zethu siyathakatha impela enjalo kwathina nje ngokwenhliziyo siyathakatha yikho ngisho ngithi umona kumele kube into okwazi ukuyixoxisa ukuthi cha suka njengoba ngisho ukuthi njengoba silapha kunabantu othola ukuthi zinyanga ngithole isibanga ukuthi inyanga siyapikelana kusuke kungasikho ukukhula lokho mawinyanga mawukuthi uyabona ukuthi lona unginika inkinga awumshaye uya kulokho ukukhuluma mshaye sibone ukuthi unamandla mawukhuluma shothi ikhombisa khona ukuthi hayi ayikho lento lena khona okushodayo asedolo Molani KZN TV sihlena umprofeti namhlanje sedolo siyabuya Asibona sikamole Molani KZN TV sabukela ihlelo lenqingithi sihlena umprofeti namhlanje sikhuluma yona indaba yokuthi ungasizakala kanjani njengombukelwane KZN TV ikakhulukazi umprofeti ngoba unyaka usaqala kuhle nokuthi uqala nje ukuhlambulule umzimba wakho uye kuba prophet ke bekunikeza amanzi ukugeze isinyama sonyaka odlula ukuqala unyaka nje ufresh ngo2026 kubaluleke kakhulu into asemzini kunjengokuthi abantu abaningi
badinga ukuthi bevulekelwe imisebenzi Yes. bafuna uqala phansi kukhona nomuntu uthola ukuthi uyasebenza kodwa akakhona ukwenza izinto Yes. Njengami nje uNyandeni uDr Nyandeni ngisho ngithi ngiyengubusise ngubusisela amakhandlela elibomvu nelimhlophe ngikucelise impilo yakho kunjengokuthi uvaliwe ngiyakhona ukuthi ngufake ibhavu lokuthi ngisuse lesi sinyama osuke usimbethe njengalezi ingane othola ukuthi esikolweni ziphathwa ama-satanists ngibafaka ibhavu or ngibusise ubisi behambe boyisiza ingane ngoba khona ukuthi umuntu ukude futhi ngiyengenza ngisho ukuthi ngibusise umuntu ekude ngimtshela ukuthi akathenga ukuthi njengoba ngisho nje sisinokuthula ukuthi ngiye ngibusise umuntu ekude mina ngefoni egula mina angikhathalele ukuthi ugula uphethwe yini mawuphethwe isibhobo ngefoni i5 minutes iningi kakhulu bayangazi abaningi ngisho noma athiwa uphethwe stroke ufike ngubusise abaningi bayazi beke kuvuka abantu khona lapha ekhaya umuntu aphuma esehambela abaningi bebukeke uNyandeni mayenza abanye bethi hayi uthwele kunje kanti lento le nami ngangayibuza idlozi lifika ngangisahlale zonke kwathiwa ngiyobusisa abantu besukume ngathi mina lento ngijwayele ukuyibona kwaShembe ngangijwayele ukuyibona kubaba uThini njengoba la ngibusisa nalo eZimbankomo ngihamba nobaba la elasho khona ukuthi litshela ubaba lathi lengane yakho iphiwe sengisho ukuthi ngakubuka lokho ukuthi ngakwenza kanjani ukuthi ngibusise umuntu asukume kuwheelchair kodwa ngakubona sekwenzeka ngabona abantu sebebusiseka mina kunje ukuthi umuntu mayigula ngeke uphume kwaNyandeni ugula kunjengokuthi ngefoni ngiyangithi umuntu manje ngiyakubusisa ngususa ukugula ngisho emaredini emakumaredo bayazi ukuthi hayi uNyandeni uyakubusisa eredweni usinde same time nginaleso siphiwe ukuthi ukugula mase futhi makuthi ukugula angikwazi siswami ngiyasho ukuthi hamba kubani kunenyanga engaziyo nabathandazi engaziyo ukuthi uyabona umuntu manguthuma kuye lento le uyayazi ngoba ngeke yonke into ngiyazi khona lokho okuzongihlula wakhuluma into ebalekile ke mprofeti ngonxa yokuthi abanye abantu uthi ama customer akhe abantu akakwazi ukuthi ethi cha lokhu sengikuhlolile sengikubonile kodwa ngikwazi ukukwelapha hamba uye komunye umuntu ekwazi ukulapha umuntu uforsa ngisho izinto angazazi ngenxa yokuthi ufuna ukugombela kuyena yonke into ngiyayithanda indlela osebenza ngayo uyazi siswami kunengane eyakuyafika umama wayo umuntu ophezulu kakhulu lengane yafika yavuka idlozi angisegoli yavuka idlozi kimi yazi lengane kwafika izwi kwathiwa thatha lengane uyise kumama osebenza ngomgobo umama wakhe ngibona ukuthi ubhlungu ngamthetha yena umntana kumele athwase ngomngoma kodwa thiwa angimuse lo mama ngicabanga ukuthi angakaze ngisebenzisane naye kodwa ngayithatha ngayibamba ngesandla ngaya khona nje mangifike egateini lengane yafika yabhonga yasibiza lo mama lo ngingaka ngeni lo mama engakaphumi ngafike ngayishiya khona lo ngane leyo namanje umuntu osizayo abantu ngicabanga ukuthi umama wayo wakujabulela kakhulu nabanye bayibuza ukuthi uNyandeni besitshela ukuthi lo mama abazwani ngoba basebenza abantu kanti mina ngiye ngithi umuntu mangibone ukuthi into inkinga ngithi mina hamba kubani uzofika usho ukuthi uthunywe uNyandeni ngoba ngisuke ngibona ukuthi lento ngeke ngikhone ukuyenza kunjengokuthi umuntu ufuna into ethize ejulile thola ukuthi lento angiyazi bakhona abantu engazi ukuthi showcase kunjengokuthi akumele uthathele phansi abantu othola ukuthi abaduma ngokuqala khona abantu abalapha ngomlotha sisinokuthola uthola ukuthi uyisalukwazi ubhuti omncane usisi laphana uthatheleka phansi kodwa lo muntu uphiwe afike asiza umuntu kumbula kwembezo abantu abaningi sebabheka abantu abadumile ukuthi oNyandeni bavela ku TV uyena ozongisiza no empilweni kahle kahle ufune wazi ukuthi la emhlabeni uNkulunkulu usiphe ngendlela ezahlukahlukene ukuba kuphika ukuthi uNyandeni ngoba nginalamandla nje okulapha sometime ngabe bonke laba bantu ngiyabasiza kunjengasemasontweni abantu ungenelela isonto afika azama inhlanhla angenelela isonto afika kube khona futhi abaphilayo nabasindana abaphumelelayo angazi noma uyayizwa siswami manje empilweni umuntu welapha kumele inhliziyo uyikhulule wazi umuntu uma umsiza ukuthi
umsizela ukuthi aphile ungabulali ikusasa lakhe ngoba khona umuntu othi ukwazi ukuthwasisa ebengakwazi ukuthwasisa ngiye ngiphatheke kabi futhi uthola ukuthi umuntu uthwasisa ingane yabantu jikijiki uyayivala kodwa lengane ikhipha inkomo lo gobela lo usuke efana nomthakathi vele ngoba kahle kahle usuke engezi into yesiphiwo kodwa manje usuke ephinde ebe nalenhliziyo yomona ukuthi lengane izongidlula kanti funa ajabule ukuthi yazini isandla sami lesi isandla sikanyandeni lesi njengabe nje mina abantu ngibaphamisela ithunywa umuntu ngibona ukuthi isithunywa sakhe angimthwasisi kodwa ngiphamisa iladi ukuthi axhumane nezidalwa zakhe nesithunywa sakhe njengokuthi nje umuntu uyagula siswami ngeza sure ukuthi umuntu ngiyambusisa aphile naye akubona ukuphila ngoba egcineni yebo nami ngeke ngibasize bonke. Yes, Mprofethi uke wathinta indaba yokuthi awukazi uzothwasa kodwa ephusheni watshelwa yonke into mayelana nokuthi ufanele usebenze kanjani. Kubaluleke ngani ukuphupha Mprofethi? Mina angikaze ngaphupha nje selokho ethi inhlo angiphuphi inhlobo nje ebusuku. Kubaluleke ngani ukuba umuntu ophuphayo nokulalela amaphupho? Ukuphupha tasemzini ikhona okumhlahlandlela. Yeah. Engathi nje mina abaningi bayangazi engangihlala nabe hostela bengivuka ngiphuphe bethi inyongo ngitshelwe into bethi inyongo ngiphatheke kabi ngoba ngibona ukuthi ngiyayixoxela engicabanga ukuthi khona lapha okwakwenzeka khona hostela ngizodutshulwa ngithengelwa nje enye inyanga ingithengela abantu ngangisondelene nje nayo lenyanga yathi ishuthi yayisikwatisa ukuthi nakho kugcwala abantu kulengane ngabonisa ukuthi ngizothengelwa inkabi ezobe isuka eKrugerstop ngavuka nje ekseni ngo5 ngabatshela endlini ukuthi yazi kuthiwa ngithe bangiphikisa ngoba babengakholela ukuthi lento engiyishoyo iyiqiniso ngacela ubhuti okwakuthiwa uJenene okwamthemba ukuthi akangiphelezele kwa umkhulu wayenginika omunye umuthi owayisikhoto ngaye Faraday khona insizwa engangiya kuye Faraday ngifike ngihlanisa induku ngathi mangiqeda ukuyihlanganisa iqeda ukushiswa lonsizi ngayikhotha yathi le ndoda yamthemba ayimfoka baba ngebe sesenza lutho ke manje kanti ngizodutshula impela ngalolo langa ngathi mangithi ngosinyama eGP ngezwe mangithi ngiyayidla ngeze igqwala umlomo ngathi indoda singene la kunendawo okucuma ukoma ngithi asingene kuze singabonakali angiboni manje ukuthi kunabantu kodwa bangibhekile sathi simisa ama taxi ngakabi namoto lapho ngangisaqala nje kulapha sathi sihamba nje eseSofia Hostela kwaqhamuka itaxi wavela umfana waphuma wavela wadubula wathi mayidubula ngezwe ukuthi iquququ avele ngabala ngaze ngongena ebarracks engicabanga ukuthi kwakhalisile emakhaya kwathiwa ngifile siswami engakusho nje ngithi inhliziyo zabantu zenzima ngoba ngisho ukuthi nenkonzo ngeke ngayiphatha ngadutshula 2017 ngidutshulela nje ukuthi ibandla abantu bonke bagcwala kimi kwaqhamuka X5 ne-7 afika ngivala ngangihamba nabantu bakhishwa kodwa ngamandla kaNkulunkulu alokhu uhlamvula ngene okusho ukuthi uNkulunkulu wayesangigcinile ukuthi sikuphile soba nawe idlozi lami shuthi lanimile ayi asedolo mbona nKZN TV hlena Mprofethi namhlanje siphuthuma idolo siyaboya. Asiphinde sikwamukela mbona KZN TV sabula uhlelo lenqe ngithi hlena Mprofethi namhlanje sikhuluma zona indaba ezibaluleke kakhulu ikakhulukazi ezithinta impilo yakho mawukuthi impilo yakho ubona ivaliwe mawukuthi uyabona ukuthi abantu ohleli nabo engathi anihlalisene kahle ngenxa yomona Mprofethi uthi uyakwazi ukuthi ekwakhela ingubo ukuthi uvikeleke kulezo zinto lezo Mprofethi nakho la kusale khona abantu indaba bafuna ukuyazi ukuthi uMprofethi uwaziwa kakhulu futhi ngalo umsebenzi wakhe ukuthi mayekhulekela amanzi ebile eshe ephele. Now umbuzo wami naku Mprofethi ngifike namanzi noma mhlawumbe unginikeza amanzi nawe usuya wakhulekela seyasha seyaphela sengisizakala kanjani ke mina engidinga usizo ngenxa ukuthi mina ngazi ukuthi fanele it's either ngigeza ngawo noma ngiyawaphuza ukuze ngisize mayiseshile ngichaze siswami mawuza namanzi uzobusela wona kusuke kungamanzi lawo ozothola ukuthi uqhuma ngawo angithi uza ngo5 liter wakho uzowabusisa lawo awashi kusuke ngubusisela ukuthi ngwafaka amandla ngubusisela ukuthi uqhume ngawo ugeza ngawo iwona ocela ngawo ukuthi into zakho ekhaya mase kuba namanzi engizothi iza nesitsha esikhanyayo noma ngathi 5 liter wesitsha njengebhakede noma nje isitsha itapperware isitsha esizokhanya lo manzi lawo usuke uzowatesteni
yiwo la engisuke ngizokubusisela wona angithi lapho nebusiness angithi mhlawumbe lapha abantu kanjalo amanzi okusuke kumele ukuthi avikele ibusiness yakho noma umsebenzi wakho mangwabusisa lo manzi ngiyakutshela ukuthi ufike uwavule ekhaya ngalenkathi ayasha mayisemancane mase uyangifonela mase ngikutshela ukuthi wenza njani uphinde futhi wabuyisele futhi ngiyakhona nokubusisela ungekho eduze kwami lo manzi lawo ngikubusisela ukude mase yasha abanye ke ngoba ngisho beke bebuza ukuthi ashiswa yini isiphiwo engasiphiwa nami engathi simfihlakalo ilapho nje la osuke uza nesigubhu awashi lawo la okusuke umanzi ukuthi ahlenga into zakho ukhona ukuthi uvikeleke uphumelele mase kuba namakhambi ngoba ngiphethe konke nasemakhambini ngikhona kamkhulu mase ngikuthintela ukuthi umuntu ngiyamqinisa mhlabe bafuna ukudubula mhlabe bakushaya bavala into zakho ngovule kuningi ke mama ngunike induku ngunike izinto kodwa okuningi sengutshela ususe esigodlweni ngoba khona okunye okungamele ngikuthule okuyimfihlo ukuthi manje ufuna lokhu ngoba umuntu mayifika kuwe usuke naye engafuni ukuthi kwaziwe indaba zakhe ngiyangiphathe kabuhlungu uthola ukuthi inyanga ikhahlelwe isifuba ikhuluma ngokuthi ngeke ngasizi nokuthula kwaba kanjena lo muntu lo usuke kahle umuntu onendaba kwayena ngoba mawufika noma ngathiwa kufika ubhuti wakho akukwazi ukuthi mina ngithi hayi uke wafika umfweni la ngafike ngamsiza kanje angihlangani wena uze kunyandeni uzofuna lokho okufunayo ufune ngikusize kulokho wena okufunayo ngoba empilweni mama kubalekile ukuthi into zabantu uyigcine futhi ngoba kufika abantu abahlukahlukene ngeke ukuthi ngizothi ngeke ngimsize lo muntu ngoba thiwa uyagula wenza umonakalo kuje ukuthi umuntu ukutshontshela yakusiza futhi ukuthi kwenzeke imlengo kodwa futhi umuntu ufuna ngikhuluma iqiniso makuthi useshayiwe ngala uzocela usizo kimi nami ngifuna ngifela into ngixebule ngiyisuse ngoba lo muntu usuke esegula efa uthothi uyangikhalela nyandeni ngafa sekufuna ngenzeni mina ngimpolice aphole ngoba ngiphiwe ukuthi siza abantu bephile ukuthi uyangizonda sisilokuthula masufika ugula ufuna ngikusize noma athiwa ngazi kahle ukuthi isitha sami esikhulu kodwa masufika kumele ngikusize ukuze ngushayela enhlizweni ukuthi angisiyo lenhlobo le ocabanga ukuthi ngiyona ilapho nje tasemseni Prophet ezinye izinto ezibaluleke kakhulu njengoba unyaka oqala nje ileyo ukuthi abantu kuvalekile imisebenzi izinto esikhulekelayo njengoba unyaka oqala sikhulekela ukuthi akuvuleke imisebenzi abantu bafundile banama degree kodwa zivalekile izinto esingakwazi noma kuvaleke emsamo noma kuvaleke kuphi kodwa nje njengoba unyaka oqala Prophet abantu bengasizakala kanjani ikakhulukazi ecaleni lomsebenzi njengoba ngisho ukuthi ecaleni lomsebenzi umuntu ngeke ngithi akathenga ikhandlela elibomvu nemhlophe ngimbusise mawukuthi kude ngiyakhona ukubusisa nama CV yakhe nepasi lakhe ngimcelisa ukuthi inkosi ngicela ukuthi makuqaqeke ngoba khona uthola umuntu uvaliwe ngokomuthi khona uthola ukuthi umuntu uvaliwe ngokwedlozi ilana ke empilweni khona umuntu uthola ukuthi uyabangeka ekhakho mama lakhe nakubo umama kashadile ngisuke ngithi lapho umuntu akathenga amakhandlela amabili amhlophe elizomela ekhakho mama elizomela ikubo ngibusise lezi ithunya ukuthi mazingabangisani ngayo mazimkhayisele kodwa egcineni kusuke kumele uyigcine izinto okusuke ubangeka ngazo ngoba khona uthola ukuthi uyasebenza siswami uhlule nje ukwenza itiye wenzele umama wakho uthola swashona wenzele ubaba wakho uthola swashona wenzele ukhokho wakho uthola swashona imali uyayiphatha kodwa uyakwazi ukuthengela abantu utshwala ukhipha 3000 kodwa uhlula nje ukwenza itiye le 600 noma itiye le 2000 ngizomzekela abantu abaningi ukuthola ukuthi umuntu umsebenzi ebewufuna ekhaya bemizamela imali ukuthi akhuphuke eyohlangana nabantu eGoli koThekwini koMpumalanga mayisefikile afika litholele litoho usehlula nje ukuthi afakele umama wakhe u1000 yena lo bemgibeza uselibala izintombi zaseMpumalanga zaseGauteng eyithatha 2000 3000
ngalosikhathi umama ulambile Iyabopha inhliziyo kamama. akana backpack ngeke ihlale ngabophi Ayi. ngoba uyeza ukuthi ingane yakhe idlala amantombazane egoli noma idlala utshwala egoli uhlule nje ukufaka isaka ekhaya abaningi yabalimaza lento umuntu nedlozi leyihlola inhliziyo yakho ukuthi masikufaka emsebenzini ingabe uzokwenza lokho khona elivele limnika umsebenzi umuntu libelazi kahle ukuthi lo muntu lo ngeke alenzele lutho ekhaya kuze kuthiwa unenhlanhlubani uphelele umsebenzi la awuthole vele umuntu ongenasizo ekhaya Ayi. kuthi lo onosizo ekhaya kube nzima uthathele umsebenzi unjengentombazane othola ukuthi iphethe kahle Vele ngawuthola Kuba nzima umendo. ukuthi uthole umendo kuthi le isigebengu umendo ubelula ngoba yonke into yayona ayinakile ithi mina ngiphila ubusha bami ngenza into engithandayo kuthi lo ephethe kahle indoda ithi ayi mina ngigijima nalo othanda utshwala Ayi. njalo nje twasemsini impilo lapho ngiyathokoza Asiyedwa lo mprofeti bukelani KZN TV sihlena umprofeti namhlanje sikhuluma ngendaba yokuthi ungavula kanjani into zakhe ezivaleka likakhulukazi njengoba nje unyaka usaqala yikho sithi ake sikhulume manje ukuze sibone ukuthi ngeke nikushaye March June ususizakalile siyayitolo siyabuya Asifuna sikwamukela umolani KZN TV sabukela uhlelo lwengqizi sisahle nayo umprofeti namhlanje sisakhuluma yona indaba yokuthi ungasizakala kanjani njengoba unyaka oqala sizama ngazo zonke indlela siya ngapha enkonzweni prophet ukhona enkonzweni sihamba futhi sendumbeni ngoba kahle kahle inhloso yethu ukuthi ugcine usizakalile namhlanje siyazi ukuthi abanye umprofeti mawuthi bayise endumbeni vele kunqabe kube ngathi ungazomyisa enkonzweni ukuze kulunge omunye mayise enkonzweni kunqabe kube ngathi ungamyisa endumbeni ukuze kulunge amazwi akho okugcina umprofeti sesihamba thina into engayibeka nje sinokuthula njengoba abantu ngibakhulula ngithi inkonzo enguyo isemzingazi shothi ngathi eRichards Bay emzingazi enhlazini yes kwababo Mathaba uyakhona ukuthi uphathe amanzi lapha ngesigubhu sakho noma i5 liter yakho ufike ubusiselwe ingane ayiphasi kunokwenziwa ke ngendlela ehlukahlukene ufike uthandazelwe uphile ngoba egcineni kumele uyokhulekelwa khona ukuthi umuntu ngempela udinga isonto akadingi ukuya endombeni manje ngoba ngisho ukuthi ikhona inkonzo emzingazi eRichards Bay emzingazi enhlazini kwababo Mathaba uyakhona ukuthi uhambe mawufuna amafoni kodwa mawuhamba ubuza kuba lula nje moseRichards Bay bayazi ukuthi baba Mathaba enhlazini kukuphi uzofika khona ufike uthole ukusizakala ngiphinde ngize endumbeni mina mangisebenza umuntu mayeqala sisi kuba 1000 ukungibona ngifike ngimsize shuthi nje uma uqala uphatha 1000 ufike ngikusize kule 1000 mase kuya ke ngezinto nezinto ke efuna ngoba akufani ukusizakala kwami mase usuke wangibona awusaphathi 1000 kuba ngokuthi ke sesikhulume sathini usiyaqhamuka ngosize ngikwenzela lokho ukhanyise uhambe uye ekhaya sengisho ukuthi okuningi mina ngiyatholakala eRichards Bay emzingazi ethuthukana kodwa uyabhuka awuveli utheneke phinde ngitholakale endaweni yaseGoli ePhosphorus extension 28 phase 7 ila engitholakala khona futhi eGoli nakhona uyabhuka futhi nakhona futhi uyabhuka awuveli utheleke ngoba uzothola ukuthi angikho uyafona ngikutshela ukuthi iza kanjani ngoba laphandle kunabantu ke siswami othola ukuthi baphazamisa abantu umuntu uyafona kanti uyisigebengu ufuna nje ukuzomosha hayi ngoba unenhliziyo nje lokuthi ufuna nje ukulaya afika athi ngicela usizo kanti akazile uzocela usizo umoshela abanye abantu ugcina manje usuba ncika ukuthi umuntu umsize nasefonini qala umuntu ngivela ngimsize engakakhiphi imali ngase ngicina ethi hayi uzokhanyisa ngikusize ukuze ngubone ukuthi ngempela unenhloso ukuthi ufuna usizo kodwa nje ngiyatholakala endaweni yasemzingazi ethuthukani Richards Bay uDr Nyandeni uyathola lapha indathola leGoli amanamba ami athi 082 761 6824 asiphinde 082 761 6824
24. Asiphinde sibazise futhi ababukela ukuthi abazama ukuthi besende uWhatsApp bengafoni bonke isikanye, umuntu akazama ukusenda uWhatsApp esho ukuthi unankinga yini. Okunye Mprofethi usuwasho kakhulu ama-address, abantu ake beze kuwena bengathembeli kakhulu emafonini ngoba amafoni aseyahackwa, abantu bayaganga. Moyibeka nje siswami indaba yokuhacka kuwe kwavuka umona ngila kwa-KZN bahack inamba yami kodwa lokho ngaba nenhlanhla ngoba inamba yami yakhona ukubuya kodwa manje isikwi contract akasekho ngayihacker ngavala lapho ukuthi inamba makuyi prepaid iyinkinga kakhulu kodwa manje hayi akasekho ngayihacker bangilimaza kakhulu ngoba abantu abaningi ngisho engangisondela abangani bami babahacker nabo kwathola ukuthi lo muntu lona vele kwakuyinto eyayihlosiwe ngoba ngisho ukuthi kunabantu abanenhliziyo ezinye ozothola ukuthi uzophazamisa abantu okumele abe basizakala njengoba uyichaza ukuthi kubalekile ukuthi uyifikele uze kukhona khona ukuthi umuntu uyagula ubambekile ngaphela ukude kunzima ukuthi afike kunyandeni uyakhona to phone mase ngithi khanyisa ngebale ngaka ukuze ngikhona ukubona ukuthi awusisi sigebengu ngizokwenza sure ukuthi ngiyapholisa same time angilezi lolo phuthalele. Asiyiphinde Mprofethi inombolo 082 761 6824. Asiye emkhulekweni. uNkulunkulu namandla Nkosi amakhosi bagogo bomkhulu unamandla Nkosi amakhosi ngibusisa abantwana bakho Nkosi amakhosi abaseyiqalweni ngokuhlukana Nkosi amakhosi unamandla moya ingcwele bakhona abaseyibhedlela Nkosi amakhosi bakhona abasemajele sikhona ivunguvungu ikhona imoya kithi uNkulunkulu namandla ngibusisa nabangasebenzi Nkosi amakhosi bakhayisela moya namandla nabasebenza Nkosi okukhanya bengakhona ukwakha imizi yakubo moya namandla bengakhona ukulobola bengakhona ukugana kithi uNkulunkulu sezulwini Jehova namandla busisa abantwana bakho beyikole uNkulunkulu namandla kunamasathanisi uNkulunkulu omsindisi ungenelele phakathi kwabo uNkulunkulu namandla ungumsindisi Nkosi amakhosi yiba nathi ke Jehova namandla usimbulele lapha Jehova Nkosi zikhona ivunguvungu zikhona impisi zifisa impilo yethu uNkulunkulu namandla bakhona abadinga ukuthuthula moya namandla abangazelele lutho uNkulunkulu namandla nqanda Jehova Nkosi imcibisholo Jehova Nkosi nezikhali ngithumela uNkulunkulu namandla abavaliwe uNkulunkulu omsindisi emsebenzini yabo uNkulunkulu namandla ungumsindisi Nkosi amakhosi babe Jehova Nkosi ukuphila ukukhanya moya namandla bebe nemali uNkulunkulu omsindisi bephumelele egameni lokuphila Nkosi amakhosi moya ingcwele siphilise Nkosi ukukhanya egameni lokuphila amen.